Bana küçük hediyemiz var idi. Бәрекелді, қанекей, ұстаз, қабыл алыңыздар. Мынау Өзбекстан Республикасынан, бүкіл өзбек ағайындардың атынан, Өзбекстан Республикасының бас мүфтиінің атынан қабыл алыңыздар, қанекей. Ал енді келесі кезекте Rahmat. төрімізге Қырғыз елінен келген Қырғызстан Республикасының бас мүфтиі, құрметті Мақсат Қажы Тоқтамышев ағамызға сөз кезегі беріледі. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hurmatlı Kazak halkı, kadırlı, uzak yakından gelgen konuklar, atalar, ağalar, eneler, eceler, bugünkü mayram günü barınızlarga kutlu olsun. Jaratkan Allah'ın salamı, tınçlığı, merimi, rayımı jana barınızlarga berekesi olsun. Sizlerge Kırgızstan Müslümanlar Din Başkarmasının atından, jeke özümdün atımdan, Boğurdoş Kazak bir tuğan elimizge ısık salam joldayımın. Assalamu aleykum. Aleyküm assalam. Hurmatlı, kadırlı Kayrat ağa, siz bu dünyada turup beyişten kasır saldınız. Bununuzda Allah Teala'm kabul kılıp, niyetinizde Allah Teala'm berekeli kılıp, şu ata babalarınız kança sizden dua ümit ötüp ketkenler olsa bardığına sadakayı cariye Allah Teala'm ulu sevaplardı жазған olsun. Amin. Hurmatlı Kazak elinin muftisi Sedik Bayacı, çakırganınızga çın yürekten tereң razıçılık bildiremin. Ağayın Müslüman bir tuğandar, Kur'an'da Allah Teala aytat: "İnne avvale beytin vudi'a linnas lellezî bi Bekke'te mübareke ve hudan lil âlemin." Bu alamda en birinci Allah Teala Baytullah, Mescid-i Haram'da kurgan, bütkül adamlarga ibadat kılış üçün iki maksatta kurgan: hidayat jana bereke. Bütkül alamda kaysıl jerde meçit kurulmasın, oşol jerdegi elge bereke üçün, adam balasına hidayat üçün Allah Teala muşu meçitlerdi kurgan. Bugün men Allah'a ant içip ayta alamın. Kazakistan'da Saragaçta ele mayram emez, asmanda dağı mayram bolup atat. Yani periştelerden süyüngönü, kuvanıcı, Allah'ın berekesi, Allah'ın özünün razıçılığı biz elestete albayız tuğanlar. El mescidu beyti kulli taqi. Meçit her bir Kudaydan korkkan adamdın üyü. Bul kalkına jakşılık kağlagandın üyü. Allah mene baylanışkan adamdın üyü. Beyişke dayardanğandın üyü. Adamlardı jakşılıkka çakırgandın üyü. Sajda kıla turgan üy. Tekeverlikten tazalana turgan üy. Hasattan tazalana turgan üy. Eldin başın biriktire turgan üy. Günölerden tova kıla turgan üy. Ruhani, mustaşfa, ruhani tazalana turgan. Elge bereke alıp kele turgan uşunda üy. Uşundan ulam, hurmatlı el, gelinizler barız, meçitti bekem karmaylı. Bunun barımızda hazır kim topladı? Allah Subhanahu ve Teala Kur'an'da Kerim'de Peygamberimiz aytkanı: "Lav anfaqta ma fil ardı cemi'an ma allafta bayna kulubihim. Walakin Allah allafa baynahum." Yer betindeki kança mal mülkü satlasan dağı sen yüreklerin biriktire albayt eleng. Bardığın Allah biriktirdik. Uşunun bardığımızga başımızdı Allah Teala'm biriktirip atat. Allah'a şükürler olsun. Kazakistan eline, memleket başçısına, uşul jerdegi bardıq jetekçilerge, bardığına dünyanın jana ahirettin, bardıq jakşılık, iyigilik, baktılılıkların kağlayın. Ve ahiru da'vana anilhamdülillahi rabbil alemin. Assalamu aleykum ve rahmetullahi ve berekat. Berekelді, Allahu Ekber, Allah razı olsun. Olay bolsa, Hazretimiz бас müftiyimizдің атынан, және Әбжаппар ұстазымыздың атынан, осы қонақтарымызға Қырғызстан Республикасы мен Өзбекстан Республикасының хазіреттеріне шапан жабылсын, шапалақ соғылсын, құрмет көрсетсін ағай. Рахмет ағалар, құрметті қонақтар, төрлетіңіздер. Allah razı olsun.
Урматтуу Кайрат ага, келиңиz sizge şu Kırgız elinden bir желеңизге жаап коюн. Аллахым разы болсун. Рахмат. Allahu Ekber. Kutlu olsun. Asmandan şapan jauda ағайын. Kutlu olsun. Құрметті Қайрат аға, адамның алдында бүгін қандай құрметті болсаңыз, Алланың алдында есе құрметке ие болыңыз иншалла. Құтты болсын шапаныңыз. Құрметті игі жақсылар, жақсы жайсаңдар. Енді бүгін күллі қазақ жиналған, күллі мұсылман жиналған Күлтөбенің төріне келесі қонағымызда ерекше ықыласпен, ілтипатпен шақырғымыз келіп тұр. Для поздравительного слова на сцену приглашается советник главы Республики Чечни Рамзана Ахмадовича Кадырова, господин Едилгериев Амрудин Мырза. Хош келдіңіз. Қадамыңыз құтты болсын.